Baagi ba Koster ba santse ba ngongorega ka thebolelo e bokoa ya metsi. Setlamo sa metsi sa Magalisi se kaya fa se thapile badiri bao ba nang le bokgoni jwa go thusa ka go tlamela baagi metsi. Re kgonne go ka thapa a plant manager, go supa a senior process controller, le go supa an electrician and a mechanical fitter ba tiro ya bone e leng go tlhokomela diplante tse le tirigatso ya tsone. Koster Ratepayers Association e ganetsana le seno. The municipality is and Megalis is actually incompetent running the water and the sewage work. Mogwebi mongwe wa tsa bojanala a re o tshotse tshwetso ya go rekisa lefelo la gagwe ka ntlha ya dikgwetlho tsa metsi le kgelelo leswe. We lost lots of money and the current business, as I say, is like in zero. We're running in the red. The owner is busy selling this place. Fela masepala wa selegae wa Kgetleng Refir o ka ya fa o tla ikamaganya le mogwebi yono go ka siamisa mathata ano. Re tla netefatsa re le boeteledipele ba masepala go nna le ditherisano le bomma kgotsa borrakgwebo ba ko grand scale ba ba reng ba nnile le kgwetlo in terms of storage ebile ba akanya le go rekisa lefelo la bone. Masepala ba re diteko tsa metsi tseo di dirilweng ke Magalisi Water di supa gore metsi a siametse go ka nowa. Ditebogo Phakedi wa dikgang tsa SABC mo Koster.